Ni sambula vinaka na sara ka vakarorongo tiko mai ena mataka ni koa. Au ngandreva meu kinda vaki kemo ni vakambimbi na marama tina. O ni vakarorongo tiko mai ena loma ni nomu ni indui vale ena matakongo. Au kinda vaki kemo ni ena nona loloma na kalau ena dua tale na taki mai na parokaramo na vangi wo a fresh wind of hope for women. Ena loma ni studio ena mataka ni kua ena kalau ngata ni rotiko batikiau irona nongo I tokani Mrs. Kaisuva, welcome. Au kinda vaki kemo ni ena loma na kalau. Ina valevo Mrs. Navarra ni imbolo binaka na turanga na marama dharbo kinongone leo. Di barongo tiko mai ena kakampuraki I program di maramongo. Wakakina bei Mrs. Rambuka au kinda vaki kemo ni talanga na dhani turanga na mataka ni kua. Ina valevo Mrs. Navarra kan marawe no tiko tale na ikinongo na ningona binaka ngome. Tawe o si tikina na tikina ni bisar membale tikina tiko na marama. Nakvaleu. Sember ni tekbuna na tobe o se na matai ni wase ni programo enda umaka. Menda sureta na yala tambu di kalo me bosa ka vakabuli di kenda ena mataka ni kua. Au sureti Mrs. Kaisuva kera ni lita ki kenda ena ndona masu. Naka menda sa adop sombe na masu. Ki lo malangi na tiko tambu na tiko ni tamai ke mami waka lo malangi. Turanga binaka waka lebu na ngauna binako ni sulia ke mami na marama. Merau ni mai tabodi kina indoni tubutuba bakaongo. Dona bata ni vitala noa. Ena kena ngandrevi na kalau me ke mami bukei na marama. Ena venda kini mbula ke mami ndui lako ruma turanga. So ke mami dholata ngalu tu. So ke mami rao nindo kune vebu ke kina turanga. Eke to baka binaka na kalau nalo tambu. Nira ni baka tara na tubu ngo. Merau ni ke mami vitala noa. Kame ke mami wasea talengana veka. O ni ngandreva turanga veke mami na marama. Merau kina ni ke mami garaba binaka tikine ni mami tabi. Baka tina, baka doni bebu ke yanga. Baka itokani virtal na boni marama. Ninge tiko barorongo na kalau ena nito itubu ni mataka ni kuwa. Chisu ni baka bula. Amen. Nakavalevo Mrs. Kaisuva na masu rongo binako ya. Kana mataka ni kuwa tona bewa sei ena ulutanga na inaki nimbula ena beisinga ya ndundua. Siana bosa baka peritania finding purpose in everyday life. Matai ni nota tikini bola tambo me ndolai bitiko kina na bewa sei na matakongo e kune mai na choni na wase tolu tikine walu. Vangora kena rorongo sa liwa na dhangi kina ya sana sa andingi taka ia kosa rongova na kena rorongo kasenga ni kila na ya sana sa laku mai kina sena ya sana sa laku ya ni kina sabakata lenga kina kokoe ya ndua na sudu ena yalo tambo. Amen. Na dhangi katakar taka na yalo tambo ena ibola tambo Holy Spirit. We can't see the wind, but we can feel it. Its presence. And we can also hear na keniro wrong. It's invisible, but powerful. Amen. Sa makatalinga kina, na dhaka ni yalo tambo, ena nonda bula. Ekota mai na visa winaka, Amen. merawa ni kukunea, na inaki ni nomu vengaravi, ena besina yakatua. To sana vidu bindaya ni na ulutanga ena mataka ni kwa. Matay ni tikini wala tambo na kikire Mrs. Kaisuva me nang gaibiwa si kina e kuni tiko mai ena bosa waka imbale wase tolu sa ngabulu kandua tikine ro sa ngabulu kaono kina ro sa ngabulu Pinaka e kai tiko wango na tikino ngo weekenda ni kua sa wosa waka buku nang usuna. Ia na iwaka bubuli ni loloma sa tiko ena ya mema. Sa waka raitha binaka na nondo to iwala na nona leo ni vale. Ka sa senga ni kania na kakana ni wode sa. Wabambota Mrs. Navarra bosa chiko na waka sama ni waka balimbali rotolo sumbukan dongo na bukun nandambula na marama.
Inda tau vitano tiko na ulutanga lebu na purpose, having our divine purpose in life. We kenda na marama. Tali na bakasa nango satu ngango na we kai satu na katuna turanga makalo membalit kenda na marama. Tambo sakayani matai etu nugo she speaks with wisdom. Right? Sa bosa wakavuku nango suni ken bale dona ka e wakalonga te kenda kina na kalo na bosa vuku. Amen? I like that. Yeah. Gito mana na tiki nango e nitu kuna ia nai wakabubuli ni loloma sa tiko e na emena. O nana na marama ni ndolaba na usu na me bosa e salawatanga mai kina na loloma. Ya na tiki ni nontombula na marama. Nonambuli kenda na kalo And then he goes on to say, sa baka raida binaka na nondoto e balabala na leo ni nono vale. Na nonditabi na marama. A woman who has purpose sa wakalonga te koitu na kalo na wei tiki ni mbula, na wei tiki ni yango, me rawa kina, ni wakilau koe ni tiko na noni naki. E na nona bosa, e na nona mbula ni loloma, e na nona i topu ni kauai, na loma ni matabu wale, ka bakatanga kina, na kena i toma i ranga tiko na ngai seanga ni kanio koe, na kakana ni bode saha. Ken balbale, ke dona marama i ke lana i naki, ni nona kavivi, e na loma ni matabu wale, o koe na senga ni datu butaka na sini mude sataka na nona matabu wale, Mrs. Navarra. Nakuvale. Godly women are set apart by the use of their words. Dona bimbuli binaka ya beira na marama era vara rong tiko mena matakani kwa. Na matai ni natala nua tuna wasea na matakani kwa. Ongwe dona marama o chowana. Tolu na lubena kamarama yalundina ena bingaravi ena loma ni nona matabu vale. Esenga ni vakavako chowana ka bingaravi bolinga e vale ena beisinga taudoko. Endau yalundina taka na nona itavi ena loma ni matabu vale ena kena ngaravi o iruto na nona beitamani ka bakakina na kena ndau samaki na loma ni vale. Vunga na nguna sando wakavu wakasama bai chowana ke waka embau yanga tu na bingarabi e waka dhore tiko e vale e na bai singa. Endu mbekali na kena yanga sa rauta tiko mbeka na kaya rakaba tiko e vale e na ndona singa roanga isota kina kena ndona marama mai na nona isongo luto. Kamaka yalonga ngata ki koe na marama ngo me kuni mbera na bingarabi e baka dhore tiko e vale e na bai singa. Kuria na marama ngo katukuna wa ongo endo na itabi mbimbi we iro na marama tina ni saikoe ongo na matai ni kore ni buli nondra na luvenda ka wei wakabuli dikina na marama tina. Na wei kadhibi ni kalo e na nonambula endo na marama tina e wei kadhibi wakalo. Merabu keikina o iro na luvenda e na wei tambayambaki sa tumailio. O talitaka na tikini wal tambo. Na bosa waka imbale tini kaba wase tini kaba tikine ndua. Ito kuna bango na kena irorong. Sa tau yabu taiki na wei vale mai na nonra yalo matua na yalewa. Ia sa baka dhadhani nga mai wei ira sa lia ka leve ka. Amarama yalo vinaka ene tiko vikwene tobongoe na yalo matua. Kuria na bola na banda. And I quote, when an Adventist home, a mother's influence can bless the world and guide her children's character toward Christ. Dona tarongo kiri kimli Mrs. Kesu wakibilanirani wiwakararama tekine na matakani kwa. Ezaba esona ngoni sala e tau rau ni waka yalonga ngata kira kina na maramatina, ni benga rabi era waka edhore tiko e vale, e veka dim ni kalu e na non rambula, ka wasia talanga ke waka e sona i talanoa, e bole tuna i vola tambo, e rau ni mbule kina, non ambula e ndona marama, e na matakongo. Naka Mrs. Navarra, na taro membaleta na nonda na the purpose, our divine calling, kenda na marama,
tali na wakasama ngomba leta ni wala tambu bosa na wuku na rambule so na marama era bole tuku tahito ni wala tambu na wuku ni wika dhibi ni kalo ina non rambula matai mandanga na nona mbuli mandanga o hivi o wakasama taka na ngone mbuli kino atama sangarita na kalo ni siya ni vinaka ni tundundua na tangani sangay mbuli kina na elewa mbuli kino hivi. The very fact ni mbuli mandanga o hivi mekoma meno nandoni vibuke ang awatama is really a purpose. Yasa ramdanga indona ibagarita kili weekend na marama. Nyo kinda sinimbuli tunga wakay lowa. And the mbuli imbaleta di tiko nonda inaki, tiko na kenda yanga, and the ka maringiti na mata di kalo. O talita ka mapakasama yani, tikong nga may wana bundaw hivi. May wakandita ki kenda na marama. Kyo barong tiko ni kuwa, yalo vinaka, rongoda. Nakalo e kadibiko. Nakalo e mbuliko bata kiyao. Mendarunduri bibu kiyanga. You know, and I like the fact, Mrs. Navarra, that we complete the man. And the doni bibu kiyanga. Talikina na wakasama uturang maikina ng bulan ni maramang go hivi. Namatay ni maramang bulia nakalo. Ngay the very fact ni mbuli man nga indona marama ya sa indona italano libo iba kan din libo kenda marama. That there is a purpose for every woman that's listening today. Nakabalibo Mrs. Kasoba. Mrs. Rambuka, erao ni baka binakataka baka daba na nona bula baka yalo, kadaba e sona ituba, erao ni baka dhora ena besinga, mebe kei kwa ikina. Inaka Mrs. Navarra, iya, taro bilingo, na rao baka daba minta sema baka yalo tiko, wana kalu. Inda baka dhora tiko na nonda itamina ena besi. Ukila inda kararo saramenta baka wala tagana tikina mo baka tanilibu nita vitu mekarai baka tina baka randini vale iya saka bibi menda reden tano baka tiki takana nuna tau manda menu tano matakaya na mataka na matakaliling baking in the andra menta masu o kenda nga batake koya Wiliki na nuna boss. Narawan niyo tarada kinumbula baka yalo. Ke baka unabi tuba nindoni tuba mulolo ki. Mulolo kamasu. Enabe singa. Tiko talangana nung dektabi. Ndarawan ni kaya. Ninda sitim na lang nibali. Ntataka nakatiko. Narawan ninda. Wakarumolet mong baka iso na. Porkaram. Bakalutu. Senasera na tanga bakalutu. Iko tamay. Kina nungumbula ndo na wakading, kina maukaw. Wakatalangan kina nanunda, wakaitabi uto ndo kung bakin nunda matapubal. Ito eso era ng trapito na bebuke. Sanga ni matubal yan doon nga, era ni tiko sarandang na ndo na itiko-tiko. Era pa ni ko, raven ni raw ni ko bebuke kina, o simba kaninong talendi. Sanatabo na itiko beko, mo siya diyo kinalolo maniklo. Merarili kina na tulang, nimbulat tiko na tulang na sero, ena na mpuro. O yan ay mida na tikini, nabay karaw nda wakazo, nda sami funaki, wana nonda kalo, ena nonda, vengarar tiko an isi. Mrs. Rambuka. Kini kurimba ka nga, endo duitani na nonda ituba-tuba, ena misinga, Era baka tabi minta tuba kasalata kendo na marama e baka rorong tiko may namatake ni kwa ni nandiyotan ni baka na ituba-tuba ni kalo God's plan may be different yo me baka ndayta kitiko na nona baka mbauta na marama tinongo ni bilaka tundo na nona ituba-tuba na kalo na nona mula naran daktore ni baka salata kinendua me baka ndayta kitiko na baka mbauta na kalo Dota ni beka na nona ituba-tuba, iya nona ituba-tuba na kalo is always the best. Nakabis Navarra, ena isi na wasiru sa bukawono na tihini tolu. Eka vango kokoe sa loman devi kimni, koni na wakadingoy kwendina. Kani sa bakararabi wikemuni. Wambota wikenda na warong tingmai wikemni na marama. Ni wakilata litunga nandre kinanda kita nimbula tako chowana. Dona kabi wandite kina wikenda na kaloni kwa.
koe sa loman dei, veidei, wana kalo. Tonga vana kalo dapa na dakabu koea, o koe nangai waka de ngui kenda dina. Amen? Ia sengwele ngau ya, baleta na daba, baleta ni na warrabi wana kalo. Ko bambuta misis na barra na kalibu na warrabi wana kalo, Ni na warrabi wana kalo, ken bale, se mani waka daba na vangi daba e liwa mai. And then deitiko, baleta ni na sa wakan deitiki kenda tiko wana kalo, na kalo. And the sinibi na kata na kalo for us to get the second best. Na kalo will give us the best. Kau bambuta na kalibu bimbi kenda na marama bibinin da tondo na kana libu ni kana la kadolo na marama. Pakatamatean dua, pakavio tini, pakavelu veni, nolom ni buvale. Rodin do kota mai na nui ngawa, kota mene alelai. Iwe vande teki bi kenda ai seni kua. Ko koe sa loman di bi kemni. Kalibu mendo loman di wana kalo, Iya, baleta na kalo, yana vazi weekenda. Uso ke mbale talaga ana kino asetu netkina ile mekina on katune bolta mo pakarara vive choba ena muni hello kaka kuni bagarara vi kina no yalo matua mo bagaro mataka buana no musala kirenga iya ena vakana ndunu tak na no mila kolako kokwai amen sa bakambi bitakatina banuta bagarara vitakana lika ken soro bakitiko bikwai Sati ko ene linga nangangka na matakau. Lika ke sinda donu menda. Wamaneka takai tuana. Unakabayo. Na oito tinino de tatikino bola tamba na matanga ni koa. E kuni tiko mena kolosa na wase tolu tikine rosang bola katolo. Na ka keve nga oniva kaba muninga raba saramai na buni ya lomo ni taudoko. Me bakanga ni onisa penga rabi tiko wana turanga kasenga beira na tamata. Amen. Ena rei kaya ye imbeka. Au sasama ki tiko ngai vale. Au zakaba tiko nga na zaka ngo na besinga it's a mundane, it's small. Ve bande teki na tiki ni vola tamo approach work. Iko meka mzala maramo bararong tiko mena matake ni kwa. Na nomu zaka tiko ngori, pakevora vakasaranga iko zaka tiko vuana turanga. Amen. Zaka tiko vuana kalo. That's your purpose. Amen. Ena mataka ni kua, o iko mbeke ndono maramatina, makarorongo kasar tiko mai, e tau batambeka na nomu itala noa, me vakata ki chowana. E senga mbeke nindua, e vakavina ka tekiko, ena nomu ngarava ngalu na nomu itabi ena loma ni nomu matabubale. E senga mbeka ni kumaka itabi taiki ena veisongoni ena nomu songolotu. Sena nomu koro, sena nomu itiko. Kitu bia baka yalonganga tekiko ena mataka ni kua. Kuni revi ko sombo. Kuni mbera na nomu itabi ena loma ni nomu matabubale. O iko na maramatina e lumuti na nomu itabi e tabi wakalo. Vingoma na nomu itabi e na yalo marau baleto na kalo e ndingi tekiko motina e na nomu matapupale. E tiko na inaki ni nomu mbula e na beisinga e na loma ni nomu matapupale. Maramatina. Woman, embrace your purpose. Amen. Au sureta nandurnilo tu Mrs. Rambuka me mora ndona masu kana masu la kira bakan bimbi na maramatina era loma taru takati veka na inaki ni non rampula kamena sulie beira na kalo na makadhimu kina nunui ena matakani koa. Isna bal sakretigo medandewa na masu bezama sumanda. Kilo malangi kimesi letua baturang ni kalo deko Jaka. Ina kabali turang no tangana beka kirsar sama yo setiko. Ena botabata no na liba ngo tuang vakatete balele vitik na yani kina. Na titombo kena depe o meno kulolon. Kemam sakunia vutu na nung ni vosa sama yo setiko endintai. Na nung ni sabo kalo tak na beka nga tulang. Lebe nga niti.
turanga ke mami na tina, na randini vale ke mami tina dua tiko turanga sa tiko na lube ki mami. Mantabu vale me ke mami bakare teka kina kau na nungu ni loloma na ni manka. Vinaka bakalebu turanga ke sombek na marama warunga tumainde indai. Lako lirunga tiko na ndreni pula. Na hukuni ve tiki na ungotur. Ke ve tiko. Na nungu ve sotai. Na nungu ve sereki na ni mami ko. Me abu teki ngaki na dina ni nungu ni osa. E na seni la sura. Noira ke der sabakara rabi ve ke mnitura. Kuni na tiko va tekeira. Kuni na pakande tekira tiko. Na ni mani ko. Vinaka bahili e tura me jo. Na nungu isakua. Na ni mami masungo. Saan masula kitipa na bei kakir sara. Na yada ngani turame Jesu Kristo. Ima misoro kay bakampula. Amen. Amen. Au baka binvinaka bakalebu. Bei kimundra na nongi tokani ala mataki ni koa. Manakavali na bei wasei. Kaya na bei mbolei bei ira na marama. Era barorong tiko mai. Bei kimuni na sara kabakarorong tiko mai. Kaya baka uningan reba muni masulaki sedo na nomuni waka tataro gaingirita mai na namba 822. Bula everyone, I'll quickly take you through on a few steps how to make a simple vegan mayonnaise. First, I will add in half a cup of soybean milk. I will turn on my blender and then slowly pour in my vegetable oil. You can use any vegetable oil of your choice, but in here I've chosen to use olive oil. You blend that at a low speed till the mixture thickens. Once that is ready, you pour mixture into a bowl and add in 1 tablespoon lemon juice, a 1/4 teaspoon mustard. You can use any brand mustard of your choice. In here I've chosen to use Dijon mustard, and half a teaspoon of salt. This is just a simple plain mayonnaise. I'll transfer this in 2 other bowls, and I'll be showing you some other flavors that you can play around with. This is totally up to you, whatever flavors you think that will work for you, and whichever flavor you like, you can do that. For the next bowl, I'm adding in 1 teaspoon sweet chili sauce and 1 teaspoon of cayenne pepper if you want that extra heat. For the last bowl, I will add 1 teaspoon of grated garlic and 1 teaspoon of mixed herbs. So there you have it, a simple homemade vegan mayonnaise. You can serve it as a dip or use it in your sandwiches or any other food you would like mayonnaise to go with. Enjoy!